Ibizo lesibongo esami qalisana usilela Nxumalo. Liphila njani ngemva kokudilizelwa umuzi wenu? Kasiphili kuhle silokhu sikubona ukuthi stili sikaze sivuse bayabuya. Bathi bazabuya nxa bedlula lapha bathi amanxusa sevukile sizabuya lo mentshisi. Yikho silemvalo ngalokho. Lingalulandisa kuhle udaba lweni liqala ma. Kulokho engikhulumile. Mina thina kasihlaliseka ngakuhle sikho ukuthi yimi ngedwa mina le muli yami kasihlaliseka ngakuhle. Ngoba mhlabe zediliza lapha. Beza ngisemzini wami ngale besiza bekhuluma behlabela ingoma ethi sizambulala uNST lamhla abantu beMDC. Thina si MDC kibo. Ngase ngiphume emzini wami lapha ngathi umntana wami sesiyabulawa. Ngithe ngifike egedini. Idlakadlaka likaMathela vala leze nje ngezandla egedini lomntanami. Ngathi ngingena phansi kwekhwapha lakhe wavala kuthe kokucina wangiphosela inhlamba. Lami ngambuyisela waphinda ngambuyisela ngaze ngajumbana ngaphansi kwakhe. Sengijumbele ngaphansi kwakhe ngangena ekitchen ngathola ukuthi malukazana kakho ngaphuma ngamlandela endlini yakhe. Ngaza phenduka nyova ekitchen besithi chayani yenalo abanye bantwana bakhona ngoba wayethetha ama village wonke. Wathi kuthiwe siqale ngakho kuyisalukazi lokho andukuba sithi siye ku NST singachaya unina yikho uzahamba uNST uzakhalala hambe.